adaba birtalong pen niliklar EDBP non arjuik tha birtang ton pen tuliram rong haphan ninghang te si emang hoi pen pasun tuk taun puguson pen si bengali samaj chatum kaning je haidet karbiang long arlo bengalia khai tum lapu ana chakong ke theluma aninghang lote KATV emang hoi pangni taun lapen ninghang pulote si emang hoi pen pasun tuk taun jong si bengali samaj chatum lapu ana lam the kunat pen si ke long lo mate pechel si mai pujai kathar karing je son si bongo singa tum aning hang aling tong KATV long si emang hoi ke pangni pon bom lo mang ahok bang solam na ke KATV pen le ke pachancha alam kali bang solam na ke kedam tang pai pai ni phai in koi rahi nearly hauraghat samogori rajalal brahmachari ashram along ing deng koi troksi karbiang long district bengali samaj chamai paman pon bangso kitalona hud aluhisar poman pen kachitong dun all assam bengali samaj youth student federation mai pu dipak de pen kading jalam the aprangsi arjupa mesina আমাদের ক্ষমতা যে জনসংখ্যার মাধ্যমে যে আমরা এখানে যখন খুশি তুলিরাম রঙকে বসাতে পারি তুলিরাম রঙকে নামাতে পারি এই ক্ষমতা বাঙালিদের আছে আমাদের এই ক্ষমতা যে জনসংখ্যার মাধ্যমে যে আমরা এখানে যখন খুশি তুলিরাম রঙকে বসাতে পারি তুলিরাম রঙকে নামাতে পারি এই ক্ষমতা বাঙালিদের আছে ahok visual along nalitum karjulo atengki nelitum kangduk bok kali armo phai pen langdam pulute mantu ni ning ke hangaling si tuli ramrong hang aphan nilitum si emang hoi pangni ta un lapen ning hang pulute pasun tuk ta un la soja kong bengalia long do pusi alang ning jepon puthot arjusina আমাদের এই ক্ষমতা যে জনসংখ্যার মাধ্যমে যে আমরা এখানে যখন খুশি তুলিরাম রঙকে বসাতে পারি তুলিরাম রঙকে নামাতে পারি এই ক্ষমতা বাঙালিদের আছে এই ক্ষমতা বিহারীদের আছে এই ক্ষমতা বড় জনগোষ্ঠীর আছে যারা যারা প্রতারিত জনগোষ্ঠী সবাই প্রতারিত জনগোষ্ঠী থেকে আমরা ঐক্যবদ্ধ la soting pen jongsi langdam pulute sangpot ki piawo emek nang kang khokwa salam the asonsi kichi ki bia khai tuma phan kang hon palor lupen longle philang ka chi pekalia bangki la solam the pen si nang klang bomlo halapu mayalong kachitong dun karbiang long district ABSU Amaipu Kalyan Rabha Pramalapen Karbiang Long District Hindi Bhasi Student Union Amaipu Ramananda Yada Fatum Pensitami Jakong Kelong Dundi Ajaha Kenang Solalam Ningje Ponsi Kedo Anakai Chingrum Pet Pen Keba Prang Dunji Apan Chisik Nang Popusi Ningje Pon Nona Banke Metang Long Le Metang Havaralong Masike Chekibia Sotum Long Le Pilang Nankiti Jiang Ringansi Nang Le Rock Tanglo Noramat KATV tuliram rong hangaphan ninghang pulote CM pangni taun lapen pasun tuk taun pua lam the an nang le tanglo jong sila so teng pulote moarni sia bangke KATV hoi anta nangki thiji por anta nang le rok ta hai lasi KATV kichari bom CM tuliram rong hanga hin pensitami matha parsik ponra khai lapen long ria pharman arsik krung matha ponasonte mesenji kali pulote tripura son kokborok mati tipra akihi tum kichari nang jadim bengalia kha tum nang chari rong polote khai TV pen ajat kaprek thang tawideji news report KATV news Central Sorkar, State Sorkar la pen KATV pen det piang kang prek jam hawaralong kaching thuramu ki denga son thotsi ing hin constituency angkang binhum lochin langso ing long hawaralong Assam Power Distribution Company Limited chi hekpen APDC la phan chiri suri sira pharoki thomra chiri truck circuit rapho along le KATV pen pek pondo bon ta hadak hako pusar pisar pen kido kethak bom la pen boche son se bom rat kado kavi rong krehinia tuma bangke APDC la phan long le pek thek the pusi kachi som padu pon binhum lochin langso inglong hawaralong APDC la phan chiri suri sira pharoki thomra chiri truck circuit rapho along le along KATV pen 1500 megawatts pump storage project ke pangni jia phan long le pek pondu bonda hadak kadok kawi
kedovek rong krehini la sonsi lochin langso sarthe kro rong alias hanse rong sarthe ti so rong sarthe phangcho rong kania tiron rong kania ingleng rong rison tiron rong simeon hanse rong bester singer arong gangbra phangcho rong lapen dhon sing rong hang arong atradatum apdc la pan long le pek thek thei pusing ningje pon Nasi sing room malapen ini tum ladak ini tum apa dem nang tengji lapen karen nang piji pu ande ini tum han karen nang pipo pu nang pulo sita ini tum karen tanang ne lang tanang ni tum dem tanang ne ni tum dak itu ka society ka chong dak pen si tum kireng ka pon la si chong dak kom tu bom ni ni tum society ko ini tum ne sana ni tum han long le ka puri ji pu ge ni tum sini ne sita adang thepek dak lang kang bo pen hat thoi an bak du lang ala ka dak ke buri hu long le ka puri ge dadak survey ji phan bangso hut karbilo charlia song kes atum penta apdc la phan chiri suri sira pharo ki thomra chiri troksir ke pholong leke isi pen ke pek pon det ke misen kali lasi ud bolote ke isi pen bangso 1500 megawatt pump storage project bang che en thunang jipusi ningje pa na patang pipe ni tum na thek long lo to wa ke me ke no bang ke si ni tum bang ke akira bang ta na thek long le som si thek long nang le ton la bang so rom ning kan ba lo chikin tang ta ni tum ke la bang so hawar na do bang ke ning kan tronet kep troset kep lok son ke blank el tang ta nang le tom la bang so hawar pen akar inai ko pilok kar bang no mas concert tawang lo amasi ni tum dak theklok pen ka chingki rong sor tum pen chingki che than ma ge da ge to teli rong sor tum ta me che don nun de lo la so par a plan ki kuri phan ge mate dem ge teng phan ge si la so long ge tum da rat tum long si to po rong sor tum long si to po la si rong sor tum kopi ma ge ma thala lo ni tum da che don nun de lo la pen si lam bang ge council tum ta me long le phelang kapre company tum han ki pia bang ge ing ton noi pusin ni pen bang chuni ni lo la si la so long ni tum jong si council tum patoi te pen da ge si nang survey bom lang bi bom lang pu tang te ni tum dak arat pen chenglo ar biang long rat pen ki bi ki thi pen chenglo ni tum ka che song bang ge dak kali ang tan ta me tum fuluni pu na di pu ta me tum ka che song bang ge so dak pen ka che song bang ge pang cheng po tum hala so ka che song ni tum bang suri ar mu doji hala so ka che song bang ge ni tum ge pilo e pran nam juida thek me ne ba ku pi po ne vi phik post ta me dak bang ge tum ke kunu poi theta mate tu ke che don de la da ka por pen bang ge sila lo ti news report KATV news kaching thura sa mo kilong ji phan hawararat bjp along kachito dunsi bjp phan pahai det pen chiklojon thom angbong pardon ron tirkim polling station arlo kaching thur asaya mo kideng adim long e ke somjai mek deng pon bangso sai kideng hut mec het singrong pharpen alangri risang ho tum jismet socheng vdc chairman joy singkro hamren municipal board ward commissioner lahore khruatum pen kedam tang pai pai phai krutok siarni rong atokan no along humri damsi long e ke somsai deng pon Lakhapli socheng MSC constituency arlo aphan kadokave long troke bronker set pen girja hem ikim ponji aphan long isompon Havararakar e towar mission exip rong arlo kacheleng phunji aphan community development fund thihek pen CDF scheme pen lakh phoki piponji aphan lamchak chipi tekang semua family du singkron pada me suru pono de dak socheng adang paching pur ponya phan kadokave long troke rong keradim la pen girja hem asam dorson pen lak sira su pocket nitum dak ron ponlong lo lapen dak bang aru phot mili CDF pen lak pot angka la tujun tuadim untuk dipalaki tim temelong e sampon lo la sidak bang kadu wil tum suceng adang kim ponlong lok la bang tum Bharatiya Janata Party tum det ke Pradhan Mantri Narendra Modi penang lok Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma lapen Karbiang long CM Dr. Churam Longhang alang tum akhir Jumei nang pi bansi tindak socheng arat name an so se daka kisung kapajok mani ban isi penisi ini bang long e sampon la pen non dak bang ke dum kena lang bang yasna pet to wa dolang la tamen non nitum proposal pi bom lo je rong surong bot to war te pon bang dolot hamren tauna pan bang se tamel rong surong bot kecelenga to war bang dak kisung gatoro dolang la tamen nitum pabjin pen dak government of India tribal APR pen ST tumapan kulit wa MP amosing piso himpenani si tumapan
rong ker set ki kim pen ajok chi tim ing phat habit along ki do rong ker rong op than thili ka chipa mi ji aphan ki sung katura kapajok ji aphan long e sompon Central Scheme pen ke deng pon JJMC da me contractor aning ke ho pen kam ke claim asai oi ajoksi mestel alang jun long le det lo bonta puthot kam ka pe claim thu ji aphan ka chingwai tang alam chak pen papleng thu pupusi MEC head sing rong phar pen hawara ra aphan aning pathitika lahai ka chingthura saya mo ki deng long ke BJP sarkar ke chari pa me an parta ke AC ke chari CM Dr Tuliram Longhang MP Amar Singh Jiso kachipaduk lapen MLA atum kadok avi kacharap chitu pen joksi kaching thura saya mo deng pon long luputa MEC rong phar sang ho pen phirang kiang nu than pachini Hamren pen Chandra Singh Longhang report KATV News Lakha Kretroksi Socheng Dhenta constituency ke parlo langkhang along Congress block level committee come joining program along abarim BJP Mondol President Sam Ingleng Congress song along Chingbe Duntangdo Kachingbe Dun amaya long abarim BJP Mondol President Sam Ingleng Rod amaya long kaningji pona denke BJP atum sarkar pen group housing along tin ihum pensi kasuri kep pensi tangka cho endundo Bangso tangka kacu endu na bang laki rong mong vijon alok VDC Chairman Bronson Terang Langkhang John alok EM kache rong pipi lapen Parkup John pen non kido bom Mondol President Kamsing Be Pura Mayalong Ningje Pon Bangso kaching bedu na mayalong BJP rot chariya song pen mitha song ki japon ki jok che la pen ke claim rot phan ke lang kapaching bar pon thek the ajok si song pen che onang kok lupusi mayalong kaching bedu na rot tum chethan pon rinti Guru Singh hum long dos hayar ki rupon langkhang jura bangke lokal mesi kacherong wivi paido bangsi langkhang jun bangke Guru Singh hum long suri ke beton don long rumpon lo Lapen parku bajo na bangke BMCC chairman non mandal president no Kamsing Be Langli bangsi suri ke BCC group housing atangka bangke rupondo rong mong be ajo na bangke BDC chairman Bronson Terang bangsi atom tin group housing komasi kelong ma suri ke rupondo Socheng Dhenta pen Bharat Phangcho KATV News Pinia Birta bangkil ansikang tonlo dumit hak me kardom